Akugwato genio kairi monanirio mathithio tukubona arua ni Maureen Kome tukianjiria nteto cietu. Murwiri giti kia mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Lucy Wanja noritie nkiama ya mianka na ithurano niyo IEBC kuandika rieto independent riujuri karatasi nega kuringira kura kenda gwatimbaru bao patikare mwe kubamenya ritete nyuma yawe wiki maratachi na kwithirwa gitikirwa ni IEBC kuruira gitikiu kagiteno kau na bwaro iribaire bagitikia MCA ntere cha mara ibakuria yuthi batigetikire gutumira kwaragana misemani ya aragani baura bagisiasa Tora Martin Mugambi agutariria. Rombi gitikio bunge bwa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Ndagitari Lucy Wanja na rombete kiama kio thurani na mianka ta kio IEBC gutigira gikwandika na nkinya kuonania bwega mochia choro tari na kiama. Those three letters IND antu mare magacha kuringa kura no amecirie ka kuri kiama gitagwa bu no amatuike confused atutikathure muntu ukathie kwiribaribira mbere amenya Tharaka Nithi county ni enda atia tukiuma kwa Ndagitari Lucy Wanja tuthungire gwa Peni na Kambanja kiugaga ethiritwe ari maturani kuma Kagita na ikube akambiria mutaratara wa kuthomithia arimi barabanda kawa na nkinya majani igutiga kumatema koguo tika Kambanja njiria kuruta wira ndathomithia twana twatungi twarutha kigerio mwanka muthiru ba qualify kuthi university kwambiria ro ukegwa ndina program ya arimi ndina antu baba gutrain arimi betu ndeguru renge kiendelea ikemenya burama urimi bwaka bwenderete na mbere betu buba kugita kawa kagitani gwaku Murombi MCA wandia Muthambe Martin Mutwiri Fisher na atumanite romba kiria tori ndikona kwina njia umba kuthio kuthukia mucemanio ene ukenda kugutha mucemanio bati kurutha waku mtongia rutha wae umabekanya rutha wae na ti candidate yake ona supporters koguo ndikuona siasa yuke thai affect kwa nuntu tumba kugutha mucemanio tuko utumba kuthi kwanga ntulani utuko koguo ningwitikia gutena bu mtomba kwa affect nuntu tutiringa siasa tuko kwira IEBC ni matuike marimini kana metho bure metho professional makikise kithurano kithite kurutwa gikurungamirwa wega wandini wenia Muthambe mucindani wa afisa witwa Morris Maugo no yakurikia kunenkanira maratati make kirikiama kia IEBC araromba nthuke imbithi gutiga gutumirwa gichiacha na gutigira batikuragaragia kana nkinya gutoka micemanio ya chiacha barabangi bo tukageria ni kuthumisha amani gipindi giki kia elections kia kuthurana na tutikaringe siasa ya gusengana kana kuthukia kana ndoa kana kueneza chuki kethiro kwi antu bena gitumi muno ni baba lungina independent ni tontu bo gintu kiambele bakaura amount na ID yao. Number 2 gutikia makira gikaura thirikari gitikero gikimwendaga nya supporter wako ibathia yori mwena rimwe ndi mbakanitie buruburu ndabera bakaugeria bakaura maiga kana bathithia buntu bubwe ki opponents bakwa akithirikiria noe Murombi gitikia mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru twekarambuka iremia ugite kuruba bateri kugwatirwa na nkinya gutirirwa akiugaga iba bateri gwakirwa abantu agwichokaniria kana rehabilitation nontu ba mathina maraba gukurukira tute antu bonde bangina bomba kumenyera twana nontu nyabo bagwita kuremia abena ngugengi nyingi ingwaka antu atwana tukara rehabilitation kenda twale tu bakaja bakaria una tubibi twao bageta chukuru bakarugirwa ingekuru inge mbuganti wakai intindiri ntunya bobe thina muno kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.